Katunat kakuat kakia ke sorkar jela kelakular haka kenhun kinong terai 108 bakin kentiu dah 100% kajingsiu nak tulok baki yo mentah. Ya kani layat hud presiden ke kenhun hapo kalama joka Megalia Emery Workers Union baroi pa raswai hadian kajingnya kendu berka menteri kakuat kakia kong Amrin Lengdo. Ini tagasni bagi health minister kalau ketuka meeting ke Bangilong men arf pendai terik jam Januari adon lang I health minister atau mission director ya ketuka sini rugiwan keren ka main point si kene taka salary ya ketuka sini MD kemulakan ai cingkin kan kajing kwa kajuni kena kalian jong MD lai ikut ini mencisni mensantarik lai ikut ini mencisni mensantarik banyak kedua UMD dah itu kejengnya kedua UMD mencisni ngelak dan kejengnya ikut UMD dan kejengnya menjurlang dengan UMD open queue ya ketulok kejengnya 6% minimum 6% from the current salary based on seniority kita kalau jengnya ikut ke laptop ini udah ke agreement lah tu ambil wah min hab ya sign lang mengibar di member union kalau juga tak agreement dia kali minimum 6% from current salary based on seniority dia I madam dia layak ikut ini ke sini bangin ya kenduk mentar sini kan ini kenduk mentar sini pan update ini kalau gajing ya keren kejing ikut jengi ber MD ya ketu kejing ikut kejing ber MD men sisi men santarik ni wan ya discuss sabat I madam mentah di madam ong ke bawah menjur MD ke nak kalian cuci le kuat ke ban yarap khamai ni mah ke kedi getah ini jing kuat jengi kena kalian madam ru ila ong ba menteri kam lagi ni kan sedang kan kaum mai March buat kan new salary ke jungi ini sedang mendiok dalam April in sa betar MD man le ta di nak liang MD ru panpor unta yang ni panpor on ai por adu March nama pangkambun kam unta kerja budget session how much in apa jung March pindah no buat April ni sedang mendiok dalam tulok mai tak kerja keren dengan kalian jungi ni las yahun antah kan dia kadang kerja keren dia kendiat sapang kini facilities kijungi facilities kumbalong hi mentangi kini kalian sarkar kam ai ni ai bin tulong dia ni ong ni sarkar yang dia madam mentan ba ide ban ai ni mo jing syagi la ai ka suggestion nak kalian jungi nomor kelas dalam buat kelas sistem steng iklam yo di facilities kita ki PF ki leave ki health insurance mau ki accidental insurance ini iklam yo kita tinggal ai ka suggestion nak kalian jungi union yang bawa dari sarkar kamla ban pendek nak kini ke kam ke kadang peniai ke Indonesia minta kamdon facilities kalau ban su hayar nak dengan ke company kawan penbiang ini kita ki health insurance kita ki PF kita memang di company di baku muka wat nanti di lokal sini tujuan di bawah kan kita mereka kalian madam yang ba insulate ang ta arbanai punya hab UMD ang ta ni yang ban speed off no kini ke kam man pendem no nang ba kita ki facilities jumi ru di stamban ban yo no facilities ni